I Džesteraja. Idemo sad ponovno. Džesteraja, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu, pošto je moj kanal i nije tuđi. Ja, dobrodošli po 17. put na moj kanal. Čekaj da učimo. Danas imam u planu da popravljam grill. Pošto ovaj klip kad sam radio sam nekako sve ono navrat nanos, tad sam bio na godišnjem u Bosni i bilo mi je sve nekako navrat nanos i jesam ja to obrusio i sve, onaj krom sam obrusio na grilu i sve, ali kamenčići su mi ubili sve živo što se moglo ubiti i sad imam u planu da to fino odradim, da grundiram i da lakiram na kraju, pošto lak eto kao čuva to sve, tu boju i to sve. Uglavnom, danas ćemo to odraditi kako treba, kako spada i kako se mora odraditi. Sad idem prvo kući da doručkujem, uzeo sam sve što mi treba za to da radim. Skidat ćemo karambolku, sve da odvojimo fino, sve da bude ono baš po PS-u. I pokazat ću vam grill kakav je sad u ovom stanju, pokazat ću vam poslije kako je to sve, pošto onda kad ste gledali onaj klip kad sam to radio, bilo je ono sve perfektno, ali čim smo kući krenuli, sve je to ko baš ono kamenčići kad ono izudaraju i onda je to počelo ljuštiti, to sve, tako da mi se nikako ne sviđa, ja sam to malo ono popravljeno. Eto, hajde da se ne vidi nas na Instagramu nešto ono kad objavim, ali stvarno ono više nema smisla, moram to baš popraviti. Prvo, htio sam da kupim onaj mrežasti grill, ali on kad bude trebao da stigne ja neću biti tu i onda ne može ga niko preuzeti, a čim bude ovdje bio upošti 7 dana odmah će ga vratiti, tako da kad se vratim, odakle se vratim, taj ćemo grill naručiti i zamijeniti, a dotad moram namjest da izgleda kako treba ljudski i srediti još neke sitnice što treba da se sredi i tako da ništa, vidimo se poslije na skidanju grila. Sad idemo kući prvo da doručkujemo i onda se bacamo na posao. Evo nas, stigli, odmorili, doručkovali, sve završili i sad je vrijeme da skidamo karambolku, grill i da počnemo to. Lijepo je vrijeme, vruće, brzo će se osušiti, tako da je top. Ovaj dio smo i zaboravili da smo radili, Bog. Ja ne znam, jesam 2 puta ovo otvorio, ali predobro ide izgleda, nema ništa, nije neki problem ispol nešto, tako da je top. Karambolka skinuta, znam ružno sam je ostavio, nemojte mi ništa pričati, sad će odnijeti na deku tamo i to sve, a ja hoću ovo ovdje da popravim, jer vidimo već da je ovdje ovo popucalo i ovo sve. I najvjerojatnije da ćemo ovaj sivi dio u crno uraditi, jer svakako sad imamo i primer i svašta nešto, tako da će to biti ekstra. Šta sam vam htio objasniti? Htio sam vam objasniti da sam bez veze farove odvrnuo, njih ću sad zavrnuti, vratiti nazad. Uglavnom, imao sam ovdje jedan šaraf. U blatobranu sam imao 3 šarafa. I ispod sam imao jedno more šarafa, tako da to drži karambolku. Prije toga morate dole skinuti onu zaštitu. I ništa, to je to. Ovaj far nisam ni dirao. Tako da sam samo ovdje odvrnuo, njega ću sad zavrnuti, vratiti, to je to. I to je znači taj šaraf i taj šaraf. I to je to, nema više šarafa što drže. Uglavnom,
Ja mislim da će ovo biti ekstra kad završimo sve, uglavnom hladnjak je ovo sve čisto koliko ja vidim bez problema. A mi se idemo baciti na posao pa da vidimo kako će to izgledat. I sad ćemo sam grill skint. Iskint ovaj ovdje dio. I onda ćemo to fino grundirati, očistiti, spremiti i kad bude bilo vrijeme vratimo i onda vraćamo karambolku. Ali pošto se ovdje vidi do 20 do 10 večeras otprilike. Mislim da bi to moglo danas i završiti. Uglavnom vidimo se sad, poslije pauze. Hajde da vam objasnim sad. Prije nek što zaboravim. A ne bi smio zaboraviti zato što moram vratiti sve. Evo ovako. Ovdje na ovim dijelovima gdje imaju ova rebra, tu imaju sve žabice. Te moraju se otkačiti. Na svaku ovu rupu imaju šarafe. Ima čak i ovdje, ima čak i ovdje i ovdje. Znači sve ovo gdje vidite malo bjelkasto, tu su bi šarafe. I ima ovdje jedna žaba. I ovdje ima jedna žaba. Ovdje je druga. I ovdje je još jedna. Znači tu su 4 žabe tu. I ovdje normalno, evo ovdje ovaj dio gdje se sklapaju ove karambolka i grill. Tu imaju još po 2 na svakoj strani. I onda, međe mi zakočilo. I onda, znači ovo nismo popustili ove. Evo ga. I onda bi se trebao grill sam ovako skinuti. I evo grila. Sad možemo s njim kafu pit. Tu ga smontiramo i pijemo kafu s njim. I sad bi trebalo biti još lakše skinuti ovu plastiku. Jer je slobodna, vidiš, ovdje je već slobodna. Šarafe smo otkačili. Znači drži je samo još. Evo ovdje je jedna žabica, ovo je druga, nju sam već otkačio. Ima je ovdje još 2 žabice i to je to. I onda je karambolka gola. Usput ćemo očistiti ovo sve što je se nakupilo vremenom. I usput ćemo ofarbati one onda ponovo. Kako spada. Tako da, ja mislim da će to biti lako. Sad kad sve uradi, malo nam je vjetar počne puhat, valjda nas neće zezati. Tako da, idemo požuriti. Sad kad smo sve dobro opali, odmastili, namjestili, osušilo se dok smo ovdje jednu zapalili, sad možemo komotno baciti jednu ruku grunda i onda ide 2 puta boja i onda ide 2 puta lak. Tako da, ako to ne bude sad valjalo, onda nam mijenjat ćemo grill, kupit ćemo drugi i to će. Uglavnom ništa, bacamo se na posao da odradimo taj grund, ne kufati, trebamo jedno 10 minuta pa ćemo vidjeti. Raja moja, evo dok sad mazim ovaj komad plastike, htio sam vam reći da sam dobio majicu od moje Emine sa mojim logom, tako da upratite u toku klipa kako izgleda majica i napišite mi dolu komentare kako vam se sviđa. Evo ga, jedna ruka, grunda je bačena, nek se sad osuši, mislim da neće trebati više. Onda idemo na lak, odnosno na crnu boju i onda ćemo lakirati sve i onda ćemo vidjeti jesmo li šta dobili ili nismo. Ili smo sami još više usrali. Ovdje sam počeo već da sklapam, pošto sam bio malo neraspoložen, malo me vjetar zezao, malo me vrijeme zezalo, tako da nisam imao plaho namjere da pričam u tom trenutku i odmah sam počeo sklapati, ko što se vidi. Evo ga Raja, karambolka gotova, još tablicu da namontiramo i evo ga.
gotovi rezultat. Ovaj donji dio crn što sam htio. Popravili smo ovo oko maglenjaka. I popravili smo i ovu masku. Tako da, sad se možemo komotno baciti na montiranje i onda da vidimo kako izgleda sve na autu. Eto ga raja, gotovo. Ovako izgleda. Evo ga donji dio crn. Sve crno. Baš onako kako sam zamislio. I eto ga raja, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Grill je ispao onako kako sam ja htio. I odradili smo, popravili smo onu grešku što smo napravili onda. Sad smo ih grundirali, dobro obrusli, ošakvali sve što je trebalo, odradili smo. Ako se slučajno desi ponovo isti problem, da ponovo spada boja i to sve, onda ćemo kupiti novi grill crni, namontirati i nećemo se više peglati. Jer ovo je sve nekako low budget što radimo. I htio sam tako da to ispadne, da što više mi uradimo, ali ako se bude desilo promijenit ćemo grill, kupit ćemo još bolji. U suštini ima jedan grill koji mi se pravo sviđa, pa ćemo vidjeti kako će situacija izletiti. I šta sam još imao da kažem, ništa, nadam se da će idući video biti još mnogo zanimljiviji nego ovaj. I to bi bilo to, mislim da vam nemam više šta reći. To je to. Lajkajte, širajte, subscribeajte se na kanal obavezno za još više videa i da ne propustite ni jedan, upalite zvonce i mi se vidimo u idućem videu. Hvala vam puno na gledanju, goodbye i peace.